Umunyeshengero kazahabwa district ya Rwampara Molly Asiimwe nagira ngo district katunga sente zo gukora enguuto eyakibare byanamera hamwe neyaza katereza ngo bite enguuto zituzirakozurwe kandi ba engineer bakariyangatanisa miliyoni 85. Nyenda kushaka kusasirwa ahabw'enguuto tukarobinga ngo twabagambire tukashaka konka mbwenu twashakire yago mikonombi na mbwenu ba engineer zabo abarira kasente ko rugoto rwa byanamera kibare byanamera bakabingwa kumara amezi 5 na hati investigations ziriyo zigenda umesho babire bari hakurundana sente zekereziya ya Nyakasa erikwetenga miliyoni 24 ezo kugishakara cyaba kirungi twatunga member wa parliament witu umucyara unareba Molly Asiimwe nabandi baginya besirwe kandi batwateraho umukurundane sente ezo ngagene cyane leta ija kubarebaho na no ku bombe kwekanise ekereziyeji itwekereziyeji niyo twayigiremo kana ejero kutezo umukono konka nakanazo mukupakasa mwene memoria kumani bindabo ande chiturufuteka teka ngo mission ija kuba ekereziya yo mutano ekereziya yo murembe muri mushaje parish bueno nanye urejo ija kugirukangera kandi nagirukangera kandi kiriyo negendo misho ebintu birimo amatungo n'ebindi nibyo bihirweyo kandi sente z'uru kurenga miliyoni 10 nizo zurundino hamukorogo umuganda umuhwezi wa RDC ahabwa district ya Chegegwa win Chakwire ahigira abanyayuganda kwihara imihondano yo maka baba nibenda kukora maka marungi nkaga Maria munyina Yesu Chakwire agambire bibwa abakristayo bahumura Church of Uganda era kushanga umutahoni ya Chegegwa babiri nibajaguze kiro cha Mariam kushanga umushije na mwana n'umukazi violence y'umaka ejya shonga eretseriho utekerezana umaka umushije kushanga ndakukerezana n'umukazi n'abana akeretsereho kudividinga kushanga abana nibetansa abazaire babo ahabo kugira ngo hariho kurwana kw'amana umaka gabo. Reverend Stanley Kasibayo uburira gambera habukuru rw'ekireki hamwe na Mariam akaba ari omukazi omunyambabazi akaba inyambabazi obwenge bwa kana ya Galilaya na mbere Yesu yabanze kureyo abyamahano yaganyira abantu ebyo kunywa boyeho. As a woman, you're in charge of your family. Even that man you call a husband is your firstborn that you're supposed to look after. That man who wedded you and brought you to that home is like your child. Umuhwezi wa RDC yahendira ro kushaba abakazi okwejumbira mu ntekateka za government nka PDM emyoga hamwe n'izindi babana benda kwimusya ntasya omumaka gabo tulijyo koreza groups hago PDM hago programs nyingi waza kora research bantu we parish development model hago emyoga hago ibintu programs ni tabu mzee kusakura abo bana ikabitora cyatwechi Maria Mumbiburi namanywa ko mukazi watwirenda yo mwoyo rukwera ubwo atakabyamagana mushija rera kazaro umucunguzi wensi kandi ogwe ni Yesu gasha kwiriya saruto gusa na Filipo Marangera.